rero tubahe ikaze mwese mukunda gukurikirana ibyo neza One TV ibategurira, twongere tubisegureho two twari tumaze iminsi myinshi cyane tutabategurira utuntu tugiye dutandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero, kugira ngo ukomeze ukurikirana iki kiganiro twaguteguriye, ni uko ukanda subscribe kuri Neza One TV, ubundi ukanakanda like cyangwa ukanasharinga kugira ngo turusheho kubona abantu bakanda subscribe, ni nako turusheho kubategurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo mujye murushaho kuryoherwa. Rero kuri uyu munsi wa none twabateguriye amateka amwe make yaranze cyamamare muri ruhago cyangwa mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Wana wundi ni Jimmy Gatete, cyangwa twakita Gatete, wamamaye ku izina rya Gatete hano mu Rwanda. Rero wakoze amateka atangaje, amateka akomeye cyane hano mu mupira w'amaguru mu Rwanda, aho yatangiye gukina kugeza n'ubu ngubu akaba atarashyira mu matwi y'abanyarwanda benshi cyane bagiye batandukanye. Rero uyu mukinnyi w'umupira witwa Jimmy Gatete, akaba cyangwa yitwa amazina ye nyakuri yitwa Jean Michel Gatete. Rero yavutse ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1982. yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi mu Bujumbura, mu gihugu cy'iyo mahanga. Tuvuga ko mu Bujumbura atari mu Rwanda, ni mu mahanga. Rero akaba ari umusore w'ibigango ufite metero imwe na santimetero 84, zikaba gutyo na 85 gutyo. Yambaraga rero nomero 10 nk'uko muyizi, nomero yanditse amateka hano mu Rwanda. Ubwo Jimmy Gatete wagiye umenyekana cyane hano mu Rwanda mu mupira w'amaguru, inomero itazigera iva mu matwi y'abanyarwanda, nomero 10. Akaba ariyo yambaraga mu kibuga cy'umupira w'amaguru, akaba yarakunzwe cyane n'abasore n'inkumi n'urubyiruko n'abasaza n'abakecuru. Akaba rero ari mu bamwe mu bakinnyi mu mupira hano mu Rwanda baretse gukina umupira bagize amateka bubaka. Amakipe rero Jimmy Gatete yagiye akinira abenshi murayazi, ariko kugira ngo twibukirane neza ndetse tubashe no kwibuka uyu mukinnyi w'umupira w'amaguru wamamaye hano mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2002 atangira gukina umupira w'amaguru. Rero Jimmy Gatete agitangira gukina umupira w'amaguru, dore ko yatangiye mu mwaka wa 2002 ageza mu mwaka wa 2004 yakiniye ikipe ya APR FC, ari naho yaje gukoreramo amateka agiye atandukanye, ari naho abantu benshi bamumenyeye, ari naho Jimmy Gatete yaciye agahigo, ari naho tumuzi mu bikorwa runaka bigiye bitandukanye. Rero amaze gukinira APR FC kuva mu mwaka wa 2004 kugeza 2005, yaje gukinira Masbag United yo muri Afrika y'Epfo kuva mu mwaka wa 2007 ageza mu mwaka wa 2009. yaje kuva muri Masbag United yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport kuva mu mwaka wa 2009, yakiniye Police FC Kibungo. Jimmy Gatete rero nuko yaje gusezera cyangwa yaje kurekera gukinira amakipe yo mu Rwanda, aza kwerekeza mu bihugu byo mu mahanga nk'uko n'abandi bakinnyi bagenda batera intambwe bava hamwe bajya ahandi. Jimmy Gatete rero mu mwaka wa 2010 yaje gukinira ikipe yo muri Ethiopia yitwa Saint George. Yaje kuyikinira rero, ni ikipe iba muri Ethiopia, akaba ariho yaje gukinira rero iyo kipe. Twavuga ko ari naho yatangiye kugenda abura mu mupira w'amaguru, abantu batangira kugenda babura Jimmy Gatete, kugeza naho ibihuha byagiye bivugwa ko bari mu Faransa, ari muri Amerika. Ariko Jimmy Gatete ku giti cye ndetse n'amakuru dukesha imbuga nkoranyambaga zitwereka ko Jimmy Gatete yahise ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyatumye rero Jimmy Gatete yamamara cyane hano mu Rwanda, twibukiranyije neza, ni igitego yatsindiye cyangwa igitego yatsinze kuri Stade Amahoro mu mwaka wa 2003, aho yakiniraga ikipe ya APR, ariko yakiniraga n'Amavubi. Yatsinze Black Stars yo muri Ghana. Iyi kipe rero yayitsinze igitego kimwe, match kaba yararangiye ari 1-0, ari nabwo u Rwanda rwahise rubona itike yo kwerekeza muri Kana, ari nabwo u Rwanda ku nshuro yayo ya mbere yari igiye mu gikombe cy'Afrika, ikaba yarabonye intsinzi rero kuri Stade Amahoro. Rero iki gikombe cyaberaga muri Tunisia, aho mu mwaka w'ibihumbi 2004 aribwo igikombe cy'Afrika cyabaga, ubwo u Rwanda rwerekezaga muri Tunisia, ndetse akaba rwaragiye muri iki gikombe cya CAN
bahawe intsinzi n'umwe mu cyamamare ari we Jimmy Gatete ubwo yatsinze igitego cy'umutwe. Sinzi nimba harimo ababyibuka neza bari muri uwo mwaka, ndakeka benshi mu rubyiruko bari batarakura cyane ku buryo baba babizi, ariko abakuru bazi umupira barabizi neza cyane. Ubu arimo kubarizwa rero mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Jimmy Gatete ari ndetse arubatse, afite umugore n'abana, dore ko n'amakuru dukesha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zitugaragariza ko iki cyamamare cyamenyekanye mu mupira w'amaguru. Jimmy Gatete afite umwana witwa Dani Gatete, akaba akina muri USA cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta Zunze mu cyiciro cya kabiri cy'ikipe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo turamenya neza ikipe uyu mwana akinira, waba yizi yatwandikira aho munsi kuri comment. Iri gitego Jimmy Gatete nanone yakoze kikandika amateka mu mupira cyangwa muri ruhago hano mu Rwanda. Ni igitego rero yatsinze Uganda ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 6 mu mwaka wa 2003, yatsindiye muri stade Mandela Nation Stadium Mambore. Ni stade barizwa muri Uganda. Rero yabatsinze igitego cyiza cyane, akaba yaranahakuye intsinzi mu gihe yari muri kimwe cya kabiri nako mu gihe bari bitegura kujya finale, aho bari demi finale, bitegura kujya finale kugira ngo babashe kubona intsinzi ibajyana mu gikombe cya Afurika. Rero yaje gutsinda Ghana, yitsindiye hano mu Rwanda, ubwo habaye amateka mu Rwanda, ndetse ari nabwo bwa mbere u Rwanda rwari rubashije kubona itike yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika mu buzima bwayo. Kugeza n'ubu u Rwanda rukaba rutarabasha kubona indi tike yaberekeza muri kana cyangwa mu gikombe cya Afurika, biragoye cyane. Ariko iki cyamamare rero muri ruhago cyangwa mu mupira w'amaguru mu Rwanda, Jimmy Gatete, ibi ni bimwe mu byagiye bimuranga Jimmy Gatete, dore ko yagiye akundwa cyane, yagiye akora ibintu bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Rero kubamukunda n'abamukunze ndetse n'abari kumwumva ubu ngubu n'urubyiruko ari kumva amateka ngo Jimmy Gatete, dore ko Jimmy Gatete ni umwe mu bakinnyi ba hano mu Rwanda batazigera bibagirwa, cyangwa abantu batazigera bibagirwa Jimmy Gatete bitewe n'amateka yagiye yandika muri siporo cyangwa mu ruhago rw'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Rero abagezagaho iki kiganiro gitoya cyo kwibukiranya Jimmy Gatete mu mateka ye ndetse nuko Jimmy Gatete yagiye akora amateka. Ni Gisa Prince, rero nakagaruka cyawe mukomeze mujye mukanda subscribe kuri Neza One TV. Nta kindi bigusaba ni subscribe gusa, ubundi ukajya utanga comment, ubundi ukanasharinga. Ubwo nibwo tubona ko dufite ubufatanye hagati yacu namwe. Stay in touch, bye bye, I love you.